Naimbaga Pascuayo Abo! Merry Christmas! Ho, 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 ho! Ay naturumi balay danana nga amamuni isungatan tay pagagulpian ni tay nawadwad nga aginaldumi aginaldo 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 alana na mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sa nasudo uray no may maisa no papel de bangko daytoy abalay tay naturumi balay danana nga amamuni isungatan tay pagagulpian ni tay nawadwad nga aginaldumi aginaldo 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 alana na mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sa nasudo uray no may maisa no papel de bangko oh biyag to'y biyag ko oh Merry Christmas danggayan tadag ito'y ragragsa guran-guray tanem ken lipat aging nayat na ubiyag ganito'y biyag Merry Christmas Merry Christmas Pasko ang biyag ko kastamit kaniya samgit kayto'y ayan ayat ka pabarwenta ta dinten di Paskwa Merry Christmas Merry Christmas Pasko ang biyag ko kastamot kanya samgit daytoy ayan ayat ka pabarwenta ta dinten ti Paskwa ikang ta Paskwa di kaya kaligumit likli ka makapasakit itdemisem anasampi tapnon ti Paskwa taraksak kaya pada-pada iwardas tay ti kapya apikan tay ket waya-waya anyan aragsak ko tada kato'y arpad ko nga umayag lailo mangiparik na't arakok mo ita a Paskwa anyan naragsak ko naragsak ka Paskwa yuken barwa tawen mo makapasakit item isem anasangit tapnon ti Paskwa
tiek-tiek basit pailay kutak-kutak ay mabalbalingin alana na inkayawaren kaya ginaldo niya manukin at dakan dua asana nagsinsindakan tibunga bidakan at makapagkuna nuawan na na tayin kay papaskwa ngem uray makunami daytoy di metiso tay mapatuloy umanay netla gusgustuin ngagtaod kaunggan tanagin at dakan dua asana nagsinsin dakan tibunga bidakan at makapagdena nuawan na na tayin kay papaskwa ngem uray makunam daytoy di metiso tay mapatuloy umanay natlata gusguswen ngagtaod kaunggan kanapin Paskuan, Paskuan, Paskuan when gumteng manen aldaw aka kasatan untay nga sarap wen ninyo Jesus mangisalakan ditay agtaktak kagayan din kakapsan intay nga padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay mangkanta ti Paskuan 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 rambakan tay ti aldaw ti Paskuan Paskuan, Paskuan, Paskuan when dumteng manen aldaw akag kasatan intay nga sarap wen ninyo Jesus mangisalakan ditay agtaktak kagayan din kakapsan intay nga padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay mangkanta ti Paskuan 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 rambakan tay ti aldaw ti Paskuan we umay manin ti Paskuan wen dumteng manin panagkakapya intay nga kaysa amang sagrap anak ti Paskuan dumteng ti aldaw kagagkasatan panagtao Mesyas anagayaw panangrambak aldaw karagsakan ti tattao ti sangalungan akay satay amang ibirti anak ti Diyos umay manen panagkakapiain na itnen sagot ti Diyos intay sagrapen
sa amang sagrap anak ti Pascual. Alakardason agputi-puti ka, di ka tumugaw ngem tumakter ka. Taalaem tay ited minana, nubasit ay agpanayon ka. Ngem huray magunami daytoy, di met isu tay mapatuloy. Umalain at yatagusgusoy, nagtaod kaunggan tanagin. Alakargador agputi-puti ka, di ka tumugaw ngem tumakder ka. Taalaem taited minana, nubasit ay agpanayon ka. Nubasit ay agpanayon ka. Nubasit ay agpanayon ka. Adun abalay tainap na pananmi, nagkankantaan nakipaskuan mi. Kita na natata ket adda kami na umaymet pasangay. Adun a lugar tay income na panan, ili ken baryo tay income nagkapuan. Kita ket income met ngarud nagtenga, tuy balayo tatang ken nanay. Adun abalay kainap na pananmi, nagkankantaan nakipaskuan mi. Kita na natata ket adda kami na umaymet pasangay. Adun a lugar tay income na panan, ili ken baryo tay income nagkapuan. Kita ket income met ngarut nagtenga, tuy balayo tatang ken nanay.
Saday tay mangted ket mapagdasatan tay mangiranon ket maparaburan. Ang kriing kaman sabong ang laylay, ang murmuray ka apong malay. Takada kami inka makitanggay, nagsakem aldaw anak nuan sa guday. Tana isurat ken na elektra, na isalaysay iti santa a Biblia. Ti anak ti Diyos na ipasngay dito'y taga, umay magkipagbiag kadatayo amin a pinarswa. Nadanunanen aldaw ang agasan, naipasngayen ti Verbo a Mesyas, ket ti lubong anyan nga nagragsa. Paskwayo amin kagayem ken kakabsat. Iglesias, ari ti lubong, naipasngay iti kulong. Nanumo ken inggit panglaw, nga intay pagwadan inaldaw-aldaw. Di Paskwa iparik na tirik na panagiin na yak awan kuma gumurgura. Intay nga dami nagragsa, liday ken ladingin intay iwagsa. Di Paskwa iparik na tirik na panagiin na yak awan kuma gumurgura. Intay nga amin nagragsa, liday ken lagi intay iwagsa. Isu imayani kada kayo, umay kumaglaan tanadayaw ang palayo. Sang limit ko na ngay sa lulong, Diyos si Mante naragsa a Paskwayo.
sangbay ti ari amang ispal di amin nga umili nagpintasen dayjay a Christmas tree ken jay parol nga inkay invisti tandat Paskwa anyan a ragsag mi